हंदक्सी एखोगी एनपीपी की लीडरशिप कोनराड के संगमागा एखोगी मणिपुर की हाने की चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन मखोई अनी की ट्विटर द अवाई खुम तौनबा नेशनल मीडिया ना सी पिक अप तौर कांद याम चाउबा नेशनल हेडलाइंस मैम अमा थोकी मसे मपुंग ओइना एखोगी श्री एन बिरेन पीए संगमाना ममांगदा एखोगी पार्लियामेंट एखोगी स्मॉलर स्टेट की मतंग आई एम इन फेवर ऑफ स्मॉलर स्टेट ना तमो हायरक मतंग कुकी लेंगे वफम पन गिवजनी मसी याम लाइवक थीबनी हाइदना अखोई मणिपुर की हाने की चीफ मिनिस्टर ना यामना मसीदा आर्टिकल मचा मी इरकान ट्विटर दा थागलप पोस्ट ने मसीदा मुका अखोगी एनपीपी की president na mo haibasina masi yam unfortunate ni aikogi manipur gi hana chief minister na ps sama laigidabasi gi ming drag torpasi haidana magi oiba qualification ma mong thame tamo si manipur miyam gi su yam na sensitive oiba yam emotional issue ma ju oiri tamo gi position na kari no aduga ps sama na hairabo wafum sina tamo gi interpretation ka mai tobini masi miraj aigi interpretation oina haijake haibe do maduna hena chumgani aignubu Conrad Sangwaji na hai Conrad Sangwa na haiba adigi honorable hanagi ex CM na haiba duna madugi Twitter gi moi gi kanu dai di kya di kanu ai di khangja amadu di yam detail oina di ai yengu di ta gi adu Purno Sangwa gi koi Purno Sangwa na koi gi parliament ta ngangba kuji viral oina leibani mayam inau su ubiramani madu de yam kupna tare di madu di yamna kuidaba matam amagi hujiki context hujiki lairiba political emerging scenario se di yam reality de yam khena gre ti matam de adu aina yengjabadadi ai understanding ni ko aina yengjabadadi smaina ui mate matam da Purno Sangma na haigi basi koi chobo states mayam se chobo states di Vidarbha haiga Madhya Pradesh Uttar Pradesh adi Bihar siguma mafam singsida phuru macha gi kaino si representation si leite aduna masigi smaller states ama form to yam chaw bai ta Telangana koi gi Andhra Pradesh Telangana adigi kano sem gi ko adi Bihar gi na Jharkhand lai ko adigi ate koi gi Chhattisgarh lai sigum bagi context ta oina chaw states sing na koi kano si to de having tawdabu magna akoi gi north east su east haita de ma north east su sigum gi demand si laita bani nate ma naga amakti pan gi damane aduga cookie gi su demand lai haibani cookie gi su demand lai haibadane aduga maduda magna cookie len pigadoni ada cookie singe kano to godoni haigibdi laite munna yengbiu ko aisu garo lengi adagi karbiang logi cookie lengi demand lai haibani adu demand lai haibaduga saigi awai kum tawna bugi ngai politics ki haita de ko madudi ai wakal di madu chumoen khali tamoi position di ke ai position di Purno Sangma never meant to I mean ask for a cookie kano oina cookie len demand to gi den lo ina so tamo ngasai gi cookie len gi demand bu ero manipur gi manungda territorial ambition ama pukhal akanda political assessment to ri mayam je sida tamo what's your stand not at all adu gi no it is not acceptable to us any akoi Manipur di composite akoi territorial integrity is yamna kitang laithok na haida seba territorial integrity English ta territorial integrity ju to lai territorial integrity ka sunati ba akoi saktam se kai bi yaro habdi akoi na thaina dagi puari dagi lai rei ba akoi na Indian Union da 1949 da changma matam se akoi di pulap kano si akoi phurup si pu changma ne not like akoi Naga Hills dona Nagaland dona changi banate ada Assam gi noi changi banate akoi gi political identity amaka loina na akoi gi geography adi akoi state ki boundary amaka loina changri ne adugi posek se akoi kai ba suya ya roi sine akoi gi kai ta ngasai gi territorial integrity hai cha na akoi gi position su NPP gi position su ai je se Manipur gi territorial integrity gi matang da di maruina akoi gi haibi ba kai identity hai ba na adu da di am clear oina lai gane ba